Kao i uvek u vašem magazinu Komparativ, na početku vas pozdravljamo uz poziv da ostanete sa nama, jer smo vam pripremili lokalne vesti na srpskom i jer smo se potrudili da zadržimo vašu pažnju. Obećajemo da vam nećemo puniti glave sa statistikom nepoznate bolesti ili, budi Bog s nama, koliko se profitiralo od prodaje maski i dezinfekcionih sredstava. Uostalom, opšte je poznata floskula oduvek bila: kome rat, kome brat. Gledali smo jednu interesantnu voditeljicu crnogorskog programa koja je rekla sve maltene i u naše ime. Koliko nam je pukao zdravstveni sistem, da li će iko ikada poneti odgovornost za najteže dokazivane lekarske greške i koliko poena nosi slika partijskih rukovodioca sa zarđalim bocama kiseonika po montažnim bolnicama? Ne, ovo nije rubrika Verovali ili ne, poštovani gledaoci. Ovo je magazin na srpskom Komparativ. U Kumanovu, Tetovu i Kavadarcima prestale su da važe preporuke za zaštitu otkako je ovih dana nivo PM10 čestica u vazduhu bio visok. Posle ovakvog stanja na terenu su izašli inspektori za životnu sredinu opštine Kumanovo. 3 pravna subjekta su dobila nalog da smanje intenzitet proizvodnje. Kumanovci potvrđuju da se posljednjih nekoliko dana guše u zagađenom vazduhu. Nisu samo automobili razlog lošeg vazduha. Puno je tu razloga. Uglavnom drvo i vozila. Problem su i drva za ogrev, izduvni gasovi automobila i teže se diše. Pa zavisi. Nekad je zagađeno više, nekad manje, pogotovo kad ima magle. Ќе продолжиме да ги интензивираме вонредните инспекцијски надзори, посебно ќе се стави акцент на... Produžit ćemo sa većim inspekcijskim nadzorom. Posebno ćemo obratiti pažnju na dezintegrisane dozvole i na automehaničarske radnje, da bi izvršili proverku da li se otpadno motorno ulje redovno predaje kolektivnom rukovodiocu. I hteo bih da apelujem na građane da ovo stanje shvate ozbiljno, da ne koriste nedozvoljena sredstva za grejanje za ogrev, jer to je najveći problem zagađenja. Počelo je uređivanje dvorišta u Kumanovskoj srednjoj školi Nace Buđoni. Uređivanje se sprovodi saglasno završenom tenderu za koji su bili predviđeni 3,3 miliona dinara. Građevinske aktivnosti su krenule oko školskog objekta. Predviđeno je da se uredi celo dvorište, prostor oko sportske sale, da se postave bekaton staze oko nove izgrađene sportske sale, da se povežu radionica, školska zgrada i sportska sala i asfaltno će se povezati prostor između dvorišta i ulice Bajram Šabani. Povezat će se oba ulaza oko škole i izgradit će se parking. Uskoro se očekuje postavljanje instalacije za grejanje u radionici koju učenici koriste za praktično izvođenje nastave i da se počne sa zamenom fasade. Duplo je povećan obim posla u Domu zdravlja u Kumanovu od početka pandemije. Zdravstveni radnici kažu da su kadrovski dobro ekipirani, ali da nedostaju sanitetska vozila i druga tehnička oprema. Orijentaciono, oko 20 povici dnevno, Dnevno imamo oko 20 poziva sa transportom do infektivnog odeljenja. Moram da napomenem da mi vršimo transport pacijenata i do Skoplja, do državne klinike ili do određene privatne bolnice, a mi smo samo 2 ekipe. Trenutno nemamo dovoljno ekipa na raspolaganju, pa savetujemo pacijente da ako mogu sami da se snađu za transport, ali za hitne situacije naravno imamo ekipu na pozivu. Пријавувањето се врши од 8 до 9 часот изутрина и од 2 до... Prijava se vrši od 8 do 9 časova ujutru i od 2 do 3 časova popodne. Pritisak je veliki i naši zaposleni to osjećaju jer rade pod izuzetno teškim uslovima sa celokupnom zaštitnom opremom. S obzirom na to da su bolnički kapaciteti popunjeni, ceo tovar pada na kućno lečenje. Svi ti pacijenti su sa lakom kliničkom slikom, a srednje teški i teški slučajevi su hospitalizovani na infektivnim odeljenjima. Takođe i dežurna ekipa radi sa većim naporom s obzirom na to da radi u večernjim satima i za vreme vikenda i
praznika, kada matični lekari ne rade. Snalazimo se i u ovakvim uslovima. Naš personal ulaže veliki napor jer su sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Jedan apel od nas do pacijente da imaju strpljenje, da budu pažljivi sa zahtevima, da li putem telefonskih linija ili da prijave kućnu posetu kod pacijenta, da slušaju preporuke za zdravstvenu zaštitu. Kumanovo je jedan od najskupljih gradova za život sudeći prema statističkim podacima za cene na malo u oktobru ove godine, a koje je objavio Državni zavod za statistiku. Tako u Kumanovu se prodaje najskuplji krompir u državi. Kilogram krompira u Kumanovu u proseku iznosi 28,23 denara, a u Skoplju, gde su plate skoro duplo veće od onih u Kumanovu, cena je 25,91 denar po kilogramu. Najjeftiniji je u Štipu, 23,99 denara po kilogramu. Od žitelja metropole, Kumanovci su skuplje plaćali u oktobru i za pasulj, crni luk, kupus, jabuke, mleko, sir, testenine. Meso je bilo za nijansu jeftinije. Opozicijska stranka VMRO DPMNE prošlog petka je automobilima održala proteste u nekoliko gradova u državi povodom stavova premijera Zorana Zajeva iznešenih u intervjuu za bugarsku agenciju. Sa protesta u Kumanovu prosledite izjavu potpredsednika stranke VMRO DPMNE Vlade Мисајловскog. Сега е време да покажеме пркос, бидејќи Зоран Заев и неговата свита сакаат да не прекрстат, сакаат да не омаловажат, сакаат да ни се смејуваат. Sada je vreme da pokažemo prkos, jer Zoran Zaev sa njegovom svitom želi da nas prekrsti, da nas ponizi, želi da nas ismeva i da nam promeni identitet. Da ne dozvolimo ponovo Zoran Zaev da trguje našim identitetom, sa našim jezikom, sa Kumanovcima. Ovde je bilo puno ljudi koji su se borili za Makedoniju. Ovde počivaju kosti mnogih heroja, naravno i mnogo boraca koji su se rodili ovde i pokolenja koja su ostala u Kumanovu i koje se ponose svojim gradom. Ne može neko sa izjavama, pa makar bio i premijer države, da nas ismeva. Ne može se zaboraviti ni jedna kap krvi koja je pala u Kumanovu u borbi protiv fašista, protiv okupatora, a razume se sve zbog slobodne Makedonije. I zato mi je drago što smo se okupili na protestu u Kumanovu i ohrabrujem sve građane širom cele države da nam se pridruže automobilima ili na bilo koji način da pokažu inicijativu, jer promene počinju od nas samih. Banke da angažuju dodatni kadar za obezbeđenje i uspostavljanje reda je jedna od preporuka koje je doneo krizni štab. Deo preporuka se odnosi i na aerozagađenje. Системот на воведување на аеросолизација во периодот на денот кога температурата е над плюс 4 степени за дополнително справување со Sistem uvođenja aerosolizacije u periodu dana kada je temperatura iznad 4 stepena za dodatno suzbijanje zagađenja. U Kumanovu imamo 3 nova punkta za merenje nivoa zagađenja, gde sledimo mi, a ujedno mogu i građani online da se informišu kakvo je nivo zagađenja. Intenzivno se radi na čišćenju prostora u krugu gradske bolnice, gde je srušen postojeći objekat da bi se spremilo područje za izgradnju privremene montažne COVID bolnice. Sa besplatnim pregledima žitelja sela Tromeđa završila se ovogodišnja akcija Ministarstva za zdravstvo Zdravlje za sve. Meštani su imali priliku besplatno da provere nivo šećera i masnoće u krvi, pritisak, a rezultate da dobiju na lice mesta, informišu iz Doma zdravlja u Kumanovu. Учува 6 акции на годишно ниво. Имат можност за бесплатно мерење на крвен притисок, гликемија во крв и шекер во крв. Na godišnjem nivou uključeno je 6 akcija za besplatno merenje krvnog pritiska, glikemije u krvi i šećera u krvi. U svim akcijama ima dosta interesa. Bilo je pauze u početku pandemije, međutim imamo najavu iz ministarstva da završimo te akcije i sve podatke šaljemo Javnom institutu za zdravlje u Skoplju.
Uključi se u kreiranje budžeta opštine Kumanovo. Ovako je lokalna samouprava pozvala građane da budu deo kreiranja finansijske politike grada. Radi se o digitalnoj anketi preko koje će građani moći da daju ideje i predloge za prioritetne projekte. Anketa će biti aktivna do 7. ovog meseca. Više u izjavi gradonačelnika. Na opštinskiот веб сайт е аплицирана апликација каде што секој граѓанин може да ги искаже своите видувања и приоритети во делот на... Na opštinskom web sajtu je postavljena aplikacija gde će svaki građanin imati mogućnost da iskaže svoje viđenje i prioritete u delu planiranja budžeta za 2021. godinu. Već imamo oko 150 građana koji su se uključili u akciju. Uzet ćemo u obzir njihove predloge i mišljenja i u okviru finansijskih mogućnosti probat ćemo da ih ostvarimo u toku 2021. godine. U Kumanovu će se otvoriti jedan od 3 regionalna centra za srednje stručno obrazovanje, otkada će se uspostaviti novi koncept srednjeg stručnog obrazovanja, najavila je ministarka za obrazovanje i nauku Mila Carovska. Ovih dana ona je izjavila da MON aktivno radi na uspostavljanju 3 regionalna centra za srednje stručno obrazovanje i obuku, i to u Kumanovu, Tetovu i Ohridu. Naša tendencija će biti da ovakve VET centre otvorimo u svim regionima u državi. VET centri koji se uspostavljaju podrškom evropske delegacije i investicijom MON-a i tehnički i druge podrške u delu organizacije verifikovanja profila i opreme iz Švajcarske razvojne agencije služit će kao resursni centri u regionu ne samo da verifikuju kadre, nego da isti ti profili imaju i ulaz u kompanije i da se uključe u obuku, rekla je Carovska. Počele su preventivne konzervatorijske intervencije manastira Sveta Bogorodica u selu Matejiće. Aktivisti iz Kumanova prethodno su alarmirali na izuzetno loše stanje ovog hrama. Utešeni je grešnim, što bi rekao čuveni Kiril Pećinović. Izgubili smo naviku da vratimo kulturnu baštinu na mestu gde pripada. Zaboravili smo i na raseljena lica iz ovog područja. Možda se još sećamo samo ukusa pudinga kada smo zimovali u kompleksu Matejića. Retke buke, za hristijanstvo mnogo muke. Jedva čekamo da nam crkva u selu Matejiće bude obnovljena i da nas primi u svoje krilo kao nekada. A vi nas možete prozivati da smo nostalgičari koliko vas volja. Opština Kumanovo se putem osvetljenja u narandžastu boju zanatskog doma priključila kampanji Reci ne za nasilje nad ženama i devojčicama. Kampanja traje 16 dana i ima za cilj da pošalje moćnu poruku protiv nasilja nad ženama i devojčicama, time što će nekoliko znamenitosti kroz različite gradove u državi biti osvetljeni narandžastom bojom, kao simbol svetlije budućnosti bez nasilja nad ženama i devojčicama, napisao je na Facebooku kumanovski gradonačelnik Maksim Dimitrijevski. Krajnji rezultat ove borbe, kao što je rekao, zavisi od svih nas i zato treba da reagujemo, prijavimo i menjamo. Skromna donacija, ali u pravo vreme za Kumanovsku bolnicu od zapošljenih u Nacionalnoj ustanovi Centra za kulturu Trajko Prokopijev. Direktor ustanove Sašo Todorovski se nada da će njihov primer slediti i ostale institucije u gradu. Ние дојдовме до таква идеја и навистина би сакале и другите институции да го следат овој наш пример. Mi smo došli do takve ideje i stvarno bi voljeli da i druge institucije slede naš primer. Kontaktirali smo gradsku bolnicu i rekli su nam da im nedostaju određena sredstva za svakodnevni rad, što smo mi donirali. Donacija je od nas zapošljenih. Treba da budemo humani u ovom teškom periodu i ohrabrujemo i ostale, jer naše malo može mnogo da znači za gradsku bolnicu. Iduće godine izvršit će se rekonstrukcija zgrade SVR u Kumanovu, najavio je ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski na prezentaciji za predlog budžeta za 2021. godinu. Со зголемен буџет за оваа ставка во 2021 година,
од вкупната вредност од 83 милиони денари. Sa povećanim budžetom za ovu stavku za 2021. godinu od ukupne vrednosti od 83 miliona denara, posle odobrenja od strane Skupštine, odmah produžujemo sa građevinskim aktivnostima, i to najpre sa policijskim objektima u okviru SVR Kumanovo, policijsko odeljenje Rostuši i policijska stanica Resen, a zatim i u ostalim sektorima unutrašnjih poslova širom cele države gde postoji potreba za poboljšanje uslova za rad. U foajeu Centra za kulturu postavljena su dela iz retrospektivne izložbe autora Miroslava Trendafilovskog. Izložba je finansijski podržana iz Ministarstva za kulturu, a do kraja godine će biti postavljene još 2 izložbe. Ние добивме финансиски средства за 3 изложби до крајот на годината од Министерството за култура. Finansijski smo podržani za 3 izložbe do kraja godine iz Ministarstva kulture i sve 3 će biti realizovane tokom ovog meseca. Svakog četvrtka u 12 časova će biti otvorena izložba, međutim publika će moći da poseti izložbu u toku dana i narednih nekoliko dana, jer zbog protokola za zdravstvenu zaštitu ne smemo da pravimo gužvu tokom otvaranja izložbe. Priprema se teren za postavljanje montažne COVID bolnice u Kumanovu. Očekuje se da objekt bude završen do kraja meseca. Bolnica trenutno raspolaže sa 3 COVID odeljenja. Nadležni informišu da se u posljednjih nedelju dana beleži smanjenje broja prijema, a povećanje ozdravljenih pacijenata, što daje nadu. Iznenađujuće je to što do sada niko od matičnih ili specijalista u Kumanovu nije izrazio interes za volontiranje. Подготовката на теренот е при крај, значи уште некои мали инфраструктурни. Priprema terena se privodi kraju i od ponedeljka očekujemo investitora da dođe i da finišira teren za postavljanje COVID bolnice. Neprestano smo u kontaktu sa projektnom jedinicom iz Ministarstva za zdravstvo, koji neprestano nadgledaju radove oko pripreme terena i nadalje kada će krenuti sa postavljanjem ovih kontejnera. Gradonačelnik Kumanova Maksim Dimitrijevski je putem svog Facebook profila izrazio nezadovoljstvo stavovima novog vladinog predstavnika za Bugarsku Vladeta Bučkovskog, naglašavajući da su njegove izjave čin izdaje. Parafraziranje Bučkovskog da su Makedonci i Bugari jedan narod sa 2 države, inače stav suseda, i poziv do naših istoričara da izađu iz okvira istoriografije prethodne države Noba, Avnoja i Jasnoma je čin izdaje. Pokušaj da se na mala vrata plasiraju teorije da je za bugarsku stranu prihvatljivo da makedonski narod postoji od 1944. godine je samo potvrda teza da smo mi veštačka tvorevina. Ovakve izjave su protiv makedonskih nacionalnih interesa i pozicija, a ujedno i protiv Ustava i njegove preambule, koja se poziva na aktove Kruševačkog ustanka, Asnoma i referenduma iz 1991. Kao dugogodišnji i aktivan sociodemokrata, javno se ograđujem od ovakvih izjava, koje shvatam lično i pogrešno i nikako od mene neće dobiti suštinsku podršku, a verujem ni od članstva, a najmanje od javnosti, napisao je Dimitrijevski. Narednih dana građani budno da prate šta će se dešavati i kakve pregovore će doneti Vlado Bučkovski sa istočnim susedom. VMRO DPMN kao predvodnik vlade za nacionalno jedinstvo neće poštovati ni jednu reč od dogovorenog, rekao je iz Kumanova predsednik VMRO DPMN Hristijan Mickovski. Човекот кој што имаше осудителна пресуда, а потоа преку Врховниот суд во владењето на Зоран Заев, а знаете како тие трас одлуки се носеле. Čovek koji je bio osuđen za proneveru tenkovskih delova za bugarske tenkove, danas treba da rešava istorijski spor sa susednom Bugarskom. Predstavlja uvod u jedno novo apokaliptično scenario, uvod u jednu novu izdaju koja će biti izvršena na makedonski narod i makedonsku naciju, asimilacija makedonskog naroda.
Upozoravali smo da samo politički amater može u ugovoru da uključi otpuštanje istorijskih sporova i oni nadalje da budu kriterijum za napredak države u okviru prema integraciji Evropske unije, ali nažalost tad smo od strane Zorana Zajeva bili brutalno odbijeni. On je na jedan akrobatski način potpisao dogovor za dobrosusedstvo i kao što vidimo, ti istorijski sporovi nisu rešenje, već predstavljaju i problem. Trećeg decembra, Međunarodnog dana lica sa invaliditetima, Udruženje za promociju i razvoj inkluzivnog društva Inkluziva obezbedilo je donaciju didaktičkih materijala za decu sa invaliditetima u Dečijem vrtiću Angel Šajić u Kumanovu. Ova donacija je obezbeđena sa finansijskom podrškom od kolega, porodice i prijatelja u znak sećanja na gospodina Risturić-Lijeva. Upućujemo iskrenu zahvalnost svima koji su se uključili u obezbeđivanju sredstava za nabavku materijala, kojima će deci sa invaliditetima omogućiti lakše uključenje u redovne aktivnosti ove predškolske ustanove, kaže se u saopštenju Inkluzive. Rukometašice Kumanova su jesenski šampioni domaće ženske rukometne lige, otkako su pokazale ubedljivu igru i osvojile nove poene. Rezultatom od 25-34 Kumanovčanke su savladale sastav Stružanki, čime su učvrstile prvu poziciju na tabeli u ovom delu utakmica. Izabranice trenera Nenada Kraljevskog su još na samom početku utakmice imale odličnu igru, pa su bile u neprestanoj prednosti. Od svih odigranih utakmica od početka sezone, posle 12 odigranih mečeva, ne beleže nijedan poraz i samim tim su glavni favoriti da uzmu titulu do kraja prvenstva. Sledi, nadam se, vaša omiljena rubrika recenzija, ali ovoga puta ne knjiga, već filma Patch Adams. Dok se u našoj državi ugovaraju firme koje će čistiti sneg, za sada virtualni, dok se zemljoradnici žale na sušne periode i dok živimo u strahu od virusa, pa i nemate baš mnogo izbora za predstojeći vikend. Zaslug Svete Katerine isključivo u krugu porodice i naš predlog za dobar film jedini je izbor. Film je iznimno topla drama snimljena prema istinitim događajima, a naslovni je lik neobičan lekar, koji je i vizionar i profesionalni klaun, pisac i direktor poznatog instituta u Severnoj Karolini, namenjenog besplatnog pružanju zdravstvene pomoći. Patch Adams je nekonvencionalan student medicine, čiji neortodoksan pristup izluđuje lekare. On je zaprepašćen hladnoćom i distanciranošću u odnosu doktora prema pacijentima. Nakon što sam iskusi kako je to biti pacijent, veruje da humor i dobra volja mogu doneti i više dobra od lekova i krutog medicinskog personala. Da vas malo i razveselimo na kraj. Jedan je otac iz Srbije pokupio rekordni broj lajkova za svoj sarkastični video u kome simpatično opisuje online školu. Nama je omiljeni deo za stariju učiteljicu koja umjesto mailove šalje deci golubove. Bar su beli i dresirani. Ako se pronalazite kojim slučajem kao roditelj deteta koje ništa ne razume, sporo uči, igra igrice dok traje nastava ili se zeza sa nastavnicima, ništa ne brinite. Važno je da svi budemo zdravi, da sedimo kući i da hvalimo obrazovni sistem koji neprestano produkuje kadar, ali za inostranstvo. Doviđenja. Halo? Ljubavi srce tatino. Ajde usta ljubavi 4:15. Ajde da stignemo sve danas ovo online. Ajde, znam da si umoran, ali moramo. Ajde polako. Ajde, tata je celu noć bio budan i uspeo sam nekako da provalim, pa sad slušaj tatu da ti ispriča kako će da ti šalju te online materijale, pa ti polako to danas da izvedeš. Važi. Ajde, slušaj ovako, znači engleski, ona će da šalje materijale SMS porukom. Jeste, i to kad završiš, slikaš i čuvaš na računaru u folderu i kad ti ona traži imaš 15 minuta rok da joj vratiš. Jeste, ljubavi, jeste. Geografija, to će da ti šalje Viberom materijale.
Jeste, i vraćaš isto na Viber, ali ne na taj broj, nego na broj njenog muža, pošto on ima veću memoriju i bolji telefon, pa će više da joj stigne. Jeste, ljubavi, ne znam kad će da ti stigne. Biologiju, dobro, to pratiš preko RTS Planete. Jeste. Matematiku, to pratiš preko Zoom aplikacije. Ne u neko određeno vreme, nego kad nastavnica može, jeste. Tako je, javit će vam ona, jeste. Muzičko ćeš da dobiješ materijal preko e-maila. I slikaš, tako je, slikaš i vraćaš odmah, ali e-mail se dobija noću, zato što tako nastavnici odgovara. Jeste, ali tu ćemo da angažujemo babu, da ona bude budav celu noć, da on ništa ne brini, to smo za muzičko rešili. Jeste. Slušaj ovako, hemiju pratiš preko Google Meeta. Tako je, s tim što, dobro, to jeste super aplikacija, nego tu imamo problem, profesoru ne radi mikrofon, pa će onda vam objašnjava pantomimom. Tako je. Polako ćeš savladati pod pantomimom. Jeste. Fiziku, profesor ima, to jest nastavnik ima neki stari aparat u podrumu, pa je to našao, pa će materijal da vam šalje Morzeovom azbukom. Pa ako možeš danas samo do 7:20 da naučiš. Tako, ne Brajevu ćemo od sutra da učimo i ona će nam sigurno trebati. Prvo da savladamo Morzevo. Jeste. Istoriju će nastavnik da vam šalje materijale preko Enigma mašine. Jeste, samo morat ćete vi da dešifrujete šta šalje. Tako je, polako to dešifrujete i posle vraćate njemu. Tako. Sad, srpski nastavnica, ona nema, kako se zove, mogućnosti da prati te tehnologije, starija žena. Ali na svu sreću, muž joj se bavi golubarstvom. Tako je. I onda će ona preko golubova da vam šalje te materijale. Jeste, između 12:15 i 12:25 treba da budeš na prozoru, da sačekaš goluba, baciš mu malo kukuruza i da vičeš ovako. Da ga opustiš da ti on ostavi to. Tako je. U principu sve je jako prosto, nemaš ti tu problem. Da znaš, samo ispisali smo te i sa fudbala i ručak smo ti izbacili. Jeste, ostalo ti je doručak i večera, ali ćemo to malo obilnije. I mama i ja ćemo se razvesti, bata će živjeti sa mamom, a ti sa mnom da bi mogli to sve da stignemo. Jeste, ma bit će to sve super. Ma to sve za našu decu. Ljubite tata puno. Ajde, ćao.